ke Jaintia Students Union kala lej ban ajing tho show Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills District pat kumjo iki officer jong Meghalaya Cements Limited ban dawa ba kire ban be kam mardor ya ki arngot ki barjala ki bela kenshot iki bor pulet ban bom ya ki nongai ki persha ya ke jing terwa penyar terikam ke company menha ka arpsal terik nailar arja arpulai thang sky ka union kala ong bakani ke jing dawa ka long ban laj na ke jing dia basungsi bat kala maha me ki he ka top sem balada kidang bo ikini ki arngot ki barjala po ka company kan sami ki jing sungsi bat ka jing so pher jat ban riu tu ka jing dia ka wajah tu ski ka public hearing yang ka top cement limited ini liang yang ka JSU waro hikabi da dap i ka mesin ka wa snausi wa da dia kam tu ki jing dia ki wa mie de ucha kado kamte na liang yang ke JSU duduk ketu keski hi wajah da MK jing ya kelam wa i wa ini ki officer yang kini ki top cement da snya wa ini ki arngut da MG ha ka suspension han la kate i na liang ke JSU imam sau hu ni te na ba da jing cha bom jing cha cho yang ki bro yang i mie yu cha mie u ngoi ya kate ka jing cha bom cha cho ka jing cha yoroi i jaj bro yang i kado kamte idalai ne keski da dok yang ihi hani wa u himno i karai wa u yaklami wa ki officer yang kini ki top cement debu ile kajing persnyau iki wa to imam de kwa ai ya tu gi bru ya tu gi khar arngut ki wada pencit ya ki pulit hak tu keski wa udat ya ki jat bru yang i kado kamte i na liang yang ka JSU de chimi garai naduk ketu besngi wa imam de kwa ai yakini gi bru wa MG hako yang state yang i wat la katele de UI wa ka top sem de publish ko chapo ki kot kubor liang ga JSU de TV ya ini ki arngut ki khar ki wa konfirmar hak tu besngi liang ga JSU i dau wani ka surprise checking hakinu kinu ki por wa liang yang i la de jawa chami yakini ki bru wadang MG hapo kani ka cement plan ka yong ki akani ka top cement yong ka UM hapo ka ilaka yong i la dia wajah ki wan yakini ki brule imyi ba kle kani to ka top cement hu ba kle yaki na ba katkam ka jingle ka yong ki hab de uchong gi hapo ka state yong i nadu mentu ka sngi daw kani ka checking ka yong i ha inu ki por wa mi tip la dia wacham idale ba i ka JSU dalai ba go chakman